Talofa lava. Malo se forman via va talavatu le mai mo ma fa for mai o tato o tudu. O leo te tu atu nei le vaenga nei wa sila mai le papa le nei fa ngoina o le Autoland Apia quality cars in budget. Taavale mai ya pani. Quality cars. O le company le nei Faatau Taavale o fa ngoina o le Autoland Apia. O nei tonu lava I Vailoa. Ea a whai o e sila mai. Ea, o lea wala lea e sau mai o ea I Vailoa, sau mai Vaiusu, tau mai loa I le vaenga tonu lava lea I ai le Autoland. O le Autoland, whai ngō fie fo le mo lea tino. O le awala lau papa lea e sau mai Taavale, sau mai le pea. O le awala lau papa lea o I le pea. Ea, sau o e lava lau awala lau papa le pea. O le company Faatau Taavale mua lava I lo tūtau ngā vale le le Autoland. Tau fsosani atu ina ia whawhai ngō fie le tūlanga e peo na iai ia le location pe atau sa ili mai. Ia o e sila mai Taavale. O le vai taune nei o aso fia. O whai ngā mea alofa lava. E a mata mai lava I Taavale la iti. Le peo na e sila mai e. O Taavale la iti nei o whatauina nei le Autoland nei I le pea. Ia, sau ai lava I Taavale nei. La wha solo pere me poeta. Ia ai e piki mai ai oe le Taavale. Taavale le lei lava mai a pani. Ia. Ao ngā te le wha mai alofa, pe whai mea alofa I as fia. Al kama lea, pe ia le RAV4 al Taavale lea. Ia, o leisi Taavale lea. E pe en sisira mai. E lau tango tu atu ia lea o te le ngā toa lava le compound po le location al vaenga nei so o se Taavale o lo mawhaina whaatauina I le tautua le nei a le Autoland le ua tu sa atuai wha saralaunga ea a le 685 radio I le nei vaenga o le taeao Nissan le isi Taavale lea ea van pae lea o ngā mo ainga family car ea le pe ona e sila mai ai. Ia, o na o leo tātou iai vai taimi o aso fia o to tonu leo le Taavale. Malanga mai foi nei a inga I fafo, Faatau si Taavale mo le ro matua ma le toi ina I Samoa nei. Ma nei anai family van ia, le pe ona e sila mai ai nei foi vaenga o le tae o le tātou whaasalunga. Ia, o le Autoland Apia, ia e mana tua ane le indoanga o le Autoland Apia. Nissan Serena, tama leo le Nissan Serena. Ia le lei ia le whaima whaali atu te tonu e o kometi le Taavale. Sila mai le tonu le Taavale. E awa peo le tau sa ili se Taavale mo le a inga ia so fia. E ei whai latu Taavale la iti, small cars. Vai. Small cars ia, whetaui ma le tūlanga e peo nei e le tau ngā o le tau o le pensini le nei vai tau. E si Taavale la iti ia, peo na e tanga I ma e sila mai ai. Tau tua le nei I a le Autoland. Taavale le lei lava mai a pani. Si? Tele le Taavale. E le stuinga Taavale le kama le wa e mal terminal le Master CX5. Ea, Toyota Passo. Kama la iki e suengo fiere. Le a foi le kapaka I Apia. Ea, o le mau foi le taina. Si? Taina lea o ngā mo pisinissim company kone karate. E pena e sila mai le tātou taina lea. Sika ko anga I aku po makala le taina. O le tau whai whawhai ngō fie ia au wheo inga pe a whapea. Ia o le tau sa iri sau Taavale. Ok? O le taina lea o kometi. O le tere lava o tangata le vai taune nei. E pei wa mana na o la tau Taavale o kometi ona o le poloka o le traffic. Ok? Maua foi le van a yes. Van a yes, ia, le pe ona, sila mai, kamalea, au ngā tele mo pisinisi, kone karate ma company. Le van a yes le, o kometi foi le van lea, ia, e leini no foa, si? Whaingala oi leuka, okay? E vai in mangi. How much for this van, brother? This one is, we are offering very nice price, 44,000 only. 44, fasu faafi, Ok, ia o isi toi ngā Taavale ia peona e sila mai ai. Whai e lava lau whiriwhiringa. Ma nei a lanu Taavale,
Ia. Ele kasi se vena yes. E vai le sika ko vena yes le o te vai atu o lo o Faatauina le vaenga nei. Tato vena yes le nei. Okay. Diesel and petrol. Diesel and manual one. Yeah, tell us more about Autoland, my brother. Yeah, the Autoland is a shopping from very nice car. Yeah. This Christmas make happy. Yes. And we're giving you a very good price, very affordable price, nice car with the service, a scan, we have a mechanic, everything we will give you a very nice one. You just come and visit us and you go and test drive nicely and make a good, happy, good Christmas, nice Christmas. Yeah. Talk to us about financial option. There's any financial option for Autoland Apia? Yeah, we have a finance, is a Quantity finance. We are doing with we are working with the Quantity finance, but some term and condition. So you have to come and visit to us, and then I will let you know about the finance. And also, sometime you have come here to. I will give you some lay-by like option. You have a lay-by option. What's the percentage of lay-by? 50% or 40%? At least 80%. All right. You can come Okay. Yeah. get the car from us. Okay. Thank you very much. A lot of people are up to the small cars. What's the starting price for small We cars? have a starting a small price like a 13,500 the starting price to 16,000. All right. 14,000, 14,500, 15,000. Lot of the cars, a different car, different price. Yeah. What's the cheapest price you have in your yard? Now we have a one car as we have a thing like a 10,000. 10,000. Where is that? That is the back side. All right. Yeah, is a Mira, is a small car, is a manual one. All right. Two-door. 2 doors. We have a lot of the small car. You can see, you can show your the customer. Yeah. The Paso one. We have a Nissan Note. Here is a Toyota Aqua. Is a nice color. Is an automatic one. All the cars we have automatic with the control. And a very good thing here too. We will give you everything. We will fix it like brakes, new brakes pad, new sparkers, new coils, and already serviced the car. We inspect the car. We have a mechanic here, so everything we will fix it, everything Yeah. like a new. Then you can go and take the test drive. Then after you can take your decision. All right. So, to explain more about your services in Autoland, when your cars arrive from Japan, then you do the service, the scan, and everything before you sell it to our people. Of course. Once we get the car here in Yeah. Samoa, we the first doing like we go to test drive. Like my engineer is going test drive. Nicely we check. If in case any problem with the car, we will fix first. Then we will sell it. All right. We clean the car. If it's any need to be polished, Yes. then we will go also for a polish. We do the polish nicely. Then we clean the car. We service the car. Then if you, in case for one thing I will telling you, if in case you buy the car from us, if in case you buying and then after 3 days, 4 days, the car any problem in coming in your car, so we can you don't worry about the things. You just come here in our office and meet some boys. They will look after every time. All right. You can call me, is my number. We will surfing you guys to every time to my service. So anything wrong with the car, you just bring back. Then we will. What you want, you can just do that. Tell us more about your warranty. Warranty we do the normally in Samoa everybody giving like a 3 months, so we give you 3 months for the whole car warranty. Like engine, transmission, air con, whatever. If any sound is coming from any place from the car, so we do free the service free. All right. Thank you so much. Yeah. Only na ua whaafonga mai mo mai le tunu. What's your name again? My name is Faizan. I am working as a Autoland as a manager here. Okay. Are you from India or Pakistan or? I am from India. Oh, India. Okay. Yeah, I pe na sila mai tatu Taavale nei. Yeah, se fa mai atu pe na tu ina tu ia le
tato live nei tato Taavale ia le pene sila mai lesi Taavale le Apia umala Taavale na ia ole Autoland ole man nei ia foi ole Taavale le ai ia foi ole ko inga ka vale le lesi Taavale le lesi van le o nga mo kiliva ia lesi tato van le ia ma Taavale la iti le pe ona sila mai mana tua ole tato location e ke sauloa mai o ile pea pe ke sau mai Apia nga umala wala wala la papa ile pea o le tutau nga vale le ia ile Autoland le le ia ile Autoland ia sauloa ma Faatau ai sau Taavale ia mo aso fia e fai me alofa ai lo ainga ia so fia le ua la lata mai ia me se foi se tau sui Taavale sto ina po si lo matua la tovia ia o numero telefoni pe ona sila mai ai o le fituli ma fitu tolu valulima Fituli ma fitu tolu valulima ia po o le fitu lima fitu tolu valufa fituli ma fitu tolu valufa ia numero tato telefoni o isi tato Taavale ia o le taina ia Taavale nei ia o ngā mo le ainga ia o ngā foi mo ofisa ia le pe ona sila mai ai small cars le foi ngā Lulu ia le au fai ngā luenga ia ile tulanga ia ole service Taavale ia ole tautua le na le Autoland e pe ona sila mai mo mai ele tatu tunu mai le auaunaga nei le tatu le tio le 685 radio tu sa atu mai nei Vailoa ile lotoa ale Autoland Apia ia fe so soani fo i tatu pisinisi mo le Faatau fai fo e mai mo mai te finangalo e Faatau lo lau pisinisi ia mo se taimi vave lava tato whaapitoa le 685 radio le olo whanga solo ia ile nei masina o Tesema manuia le nei aso.